Kenda tuira ciomba kwithira citukinyira thaini ati ntere cia mara igukwerekana ati into bimwe bia kuringira kura bikomba kwithira bikenyangwa na atwatane na mwandiki wetu wa Ndeto kuma Mara Martin Mugambi ombe kwithira tumenyethie thira untu bui bwa uma kana natia ntere uku karakari mwakende na ukoni matio ya kwerekana ati into bimwe bia kuringira kura bikomba kwithira bikenyanga. Martin kethira no bikwano ombe kwithira wetu menyethia matio wethira yama na ethira ni yama na ate gukarakari ntereo. We mean ndani ya gitumbunge kya Mara nominations no achanderie bwega warukire na twathiete na mbere kuraithia bura mantu makuthikire gonto mwanya gitumbunge kya Mara na kuringana na Timothy Murimi urano wa constituency ariuga ituo biere kire gitumbunge kya Mara gituo gya Kieriani na gituo gya Muheria bitiramba kugwata ballot papers rukiriro nonto ibyo ballot cia Muheria tiramba kuoneka cia Muheria ciombire okoroka cia Thibwa Tharaka na kuri na nto baingi muno batakuoneka kiri register ire ikuringithia kura na bamwe gwituika kwina register cieri gutumika ya UDA na ya IBC na itokuthingatira Ndeto inu tuone na kagita waku gachagachi kumba kumera kiri gituo kia kwenje majani kia iriga wandia Mutambe ara maratati na maboksi makuringa kura maomba kwenyangwa gutemborangwa na nginya kureborangwa na chindani kanaru iri adinga kifakiro ite mwanya ba MCA nyaga mu Israeli na ba Morris Maugo na kando na utwika iko kwena kuonekana maratati mamwe ima kuonekania Martin Mutweri Fisher uraombire kuma kire kia makia UDA agongira kire kia kia Jubilee ari candidate wa kuromba gitikensi yo andia Mwembe na ya Mugambi na ombire kwethirwa kionekana kire maratati ni mamu na untububu bomba kwethirwa bokesa kios kana mpagaga kire gituo kio lindi wa kura kia iriga buying center na noto likagitaka but mwatweterete tona bora manto magite na mbere na mamu monde na mwa wakagitaka kwa kuwini ya Wero Dhamoganja.